ئەنجومەنە هەمەهەنگی دکار و خەباتە خۆیە بەردەوامدا و بە ئەرمانجا ڕێخستنە کوردین دیاسپۆرادا بن سیوانەکە نەتەوی سیڤیلدا هەروەها دامەزراندنە دەستگەح کومەلە و فیدراسیۆنان لە وڵاتین جدا و بە ئامادەبوونە بەرپرسین دەستگەح کومەلەین کوردی و کەسایەتینێ دەوشەمبیری جڤینەکە بەرپرە لە ماڵە کوردیە لە هۆڵاندا لێدارخست. رقيب هر ما وقومي كل زبان نعيشكين دانبي توبي زمان جڤین bi سرودا نەتەویە ئەی ڕەقیب دەست پێ کرد پشترا هەر یەک ji بەرپرسا کومیتا civakî di mala Kurdî xanim Lana Bayîz û endamê komîta Rewşenbîrî Sîpan Seyda bi cil û bergeyên Kurdiyên ciwan bi xêrhatina hemû mîvanan kirin. Serokê mala Kurdî Birêz Mihemed Necmîddîn Neqşbendî di axaftina xwe de behsa girîngiya Holanda û pêgehê wê ji bo diyasپora kir. Herwiha tekezî li ser wê yekê kir ku ji ber hebûna rêjeyeke mezin ji Kurdan li wî welatî wan damezrandina mala Kurdî pêwîst tên. Em ê hedefekanman, em ê bîreke bîr û bawerman, em ê şêwey خەباتەکەمان بۆ ئەوەی بگەین بوێ ئەو وەختە ئەتوانی هەمویان بێنی خۆیان کەیتەوە لەژێر چەترێکی یەک چەترا کە پێڵێن فیدراسیۆنی هۆڵندی. Di heman demanda jî got niha mala Kurdî bûye navendeke naskirî ji bo Kurdan û kêfxweşin ku mala Kurdî bibe bîngehek hem nemûneyên din wek wê ava bikin hem jî bibe bîngeha damezrandina Fîdrasyona Holanda. Ji aliyê xwe ve jî Sekretêra Mala Kurdî Nexanim Rojîn Xelîl bi ferehî behsa sedemên avakirina mala Kurdî û armanc û çalakiyên wê kir û got ku wan karîne di hemîma 3 salên borî de û di rewşa pêteya koronayê de xizmet û alîkariya Kurdan bikin. Mala Kurdî amade ye bo avakirinî her komeleyê Holanda bi karekî sivîl em dixwazin alîkar bin ji wan re bingeh bin bi karekî pêşketî karekî yeka em yê hev re yek bin em demekî pêş de karibin seraserê Holanda karekî mezin û projektê bi rengî sportê bi rengê întegrasyî partisîpasyê ew karê çawa welatekî hatî û koçber bûyî hatî van welata tu çawa karê va welata jî bike û her ti ser kulturê xwe û şanê xwe te amade bî û bo xelkê beyanî bidê xuyakirin û tu jî hey mixabin em va welata koçber bûne divê em xweşbîr nekin em hev re yek bin bi hev re yek bin em ê gewre bin. Bû jî ku ew ji bo her karekî sîvîl û netewî ku dûrî bê ji ejendayê û karê hizbî û siyasî re amade ne. Bi navê mala Kurdî em ban dikin hemî gênca, hemî xort û keçê mey bi karê sînemayî, bi karê hunerî ku bi karê pêşketinê em deriyê me vekiriye bo wan bo alîkarî bi karekî sivîl ne bi siyaset ne bi dîn girêdayî qet nîne em servê tiştê amade ne. Ev deriyê he ji bo xortan e bo keçan e ji bo hevdûn binasin divê malê de bi hev re rûnin karê xwe bidine naskirîn talentê xwe bidine xuyakirin. Em demekî pêş de em dixwazin komelê me xort û keça vî karî ji destê me bigirin çikû em ê her herin yê gênc û xort ê cihê me bigirin. Ez dibakime û dengekî bilind fermo ev mala we ye ne mala me ye mala we ye werin kar bin kidê de çi ji were alîkarî divê duwarê fenî de seqafî de kulturî de warê ijtimacî karê beyanî em amade ne. Koordînatora Encûmenê Hemahengî li diyasپora xanim Faiza Yûnûs behsa girîngiya xebata sîvîl û damezrandina dezgeh û komeleyan kir û got xebata ji bo civandina û komkirina dezgehên sîvîl xebateke dîmokratî û netewî ye. Mêvanên hêja xebat ji bo civandin û komkirina dezgehên sîvîl xebatek demokratîk û netewî. Em Kurd li derve ji bo welat wek gelaha pişt û kurahiya stratejîk e.
جبر ویکی پروژه دامزراندنا فدراسیون کرد هولندا پروژه نتوایی و استراتژیک و پیوستی عملت مجی بدری گلکی بهایی. هەروەها تێکەزی لە سەروەیەکەی کرد و پرۆژەیە دامەزراندنە فیدراسیۆنە کوردên هۆڵەندا پرۆژەیەکێ استراتیژیکە نەتەویە و پێویستیە کوردان پێ هەیە ji ber ku Holanda yek ji stûnên Yekîtiya Ewropayê di heman deman jî hejmareke mezin ji Kurdan lê dijîn. Encumena Hemahengî bixwe û ez koordînatora wê me çend armancê wê hene. Yek jê bixwe ew dezgehek demkî û hewl dide dezgeh û saziyên Kurdî bigîne hevdî. Encumena Hemahengî her wiha li her welatekî Federasyonên Komelên Kurdî ava dike. Wekî din jî dixwaze ji bo hemî diyasporayê sîvanek bilind damezrîne û ew jî em wê nav di Kongreya Cîhaniya Kurd binav dike. Li ser heman babetî ji Sekretêra Federasyona Belçîka Evîn Şikakî têkezî li ser wê xalên girîn kirin. Welatên İsraîl bi saya serê diaspora hata ava kirin. Welatên din em bêjin weke Ermînya û kesên gelek miletê din jî bi saya serê diaspora we hatin ava kirin. Diaspora piştgire ji Kurdistanê re. Bo Kurdistanek serbixwe divê diaspora me jî xweş bî. Em tev dizanin ku niha li Ewropa li seranserî cîhanê di vê dema dawiyê de di va salên dawî de zêdeyê 5 milyon Kurd li diaspora hene. Hêzekî mirovî yê mezin li diaspora heye. Xala yekem bihêzkirina diaspora di riya avakirina dezgeh û kûmele weke gelekî Kurdan biparêze û civakê lê pêşxîne. Duyem jî tenê îradeya sîvîl dikare yekîtiya netewiyê pêk bîne. Em di wê baweriye de ne ku civaka sivîl, dezgehên sivîl, dezgehên medenî tenê dikarin yekîtiya netewî çêbin. Ne a partiyên siyasî. Ji ber vê yekê ji vê baweriyê me jî weke Federasyona Komeleyên Kurd li Belçîka li ser dirêjahiya çend mehan civînê xwe bo avakirina û damezrandina Federasyona Belçîka me kar kir. Awa te xwazim serkeve ey serkeve hoşim me vê awa te kem kangayî awa te kem awa te kem hoşim me vê hoşim me vê em Kurdistanım hoş vê awa te xwazim serkeve هەروەها سەرۆکێماڵە ئێزدیان مێرخان حەسەن دەربارەی ئاواکردنا فیدراسیۆنە کۆمەلەیین کورد لە هۆڵەندا گوت ئەو وەک ماڵە ئێزدیان پێشگەریە پرۆژەیە فیدراسیۆنێ دکن و ئامادەنە ji her kar û xebatekî re. Endamek andu endam. بله بله هذا بدا وقت تشترك مؤقت. بله هتاني تحضيري بله تشتري هذا ده مازال. بله تشتري تمامه رخراو جو برخ كسبي خبطت. یا قسەیەکەم بۆ شوێ زۆر ڕاستە بۆ چونەتە هەموو ڕێکخراوێکەم سختنیە یەک یا دوانیان میتینگێک سازکە نتوانین بیر و ڕابگۆڕینەوە. تاكي قالك جوان بفراستي اسوا كو جيكري بدنا مالا ديالير هولندا ما دفيت كارك كيم راسي كارك جوان بتي بيروز بت وخدمتك كردياتيه وشاركفنا في ملاتي ان شاء الله وقلت زوربا كردت مالي رحينا كارك بيروز بكين ام تك دادس خوب كين هاف و افي ارماجا خوب سرفي لوڵاتی بلند نە لە هەر لە وڵاتی بلەندە لە تەواو دنیا هیمان کردو کە هاوبەستگیکمان بێ هاوبەستگیکی نیشتمانی نەتەوەی هێبی من یعنی 300,000 کورد لە هۆڵەندا هەیە یعنی تشتکی وان کۆنفرسیۆنە وان تشتکی وان
چێ ببێ ئەوکانە بن خەلکێ کوردی هۆڵەندا بلند بکن يعني دنجوان هذا هر دركة لمحكمة دولي للهاي كانوا بن دنجة خو بجين خلكه هستكم كبيستكات يكتري مع اللبير بيو إيش بو يكتري بكينو أمره من زانين كشن كرد لدروي أو هيشتكنا كهاري كبروازة بوين بيستلشتكا يكتري بجرينو كول بينوانيا وحزدكم همو كرداني هولندا أليرا شويني كبي كومان بكاتو همومان كشتيك مانويست همو رخا وكان بيكوا ببيتا تستريق ببيتا شتيك بنايك بو إيما وكو شتيك إيما برين أو مالي كردي هو دار مالي كرد ببيتا أوا ده أنجاما جويني دا جبو بشخستنا بروجي فيدراسيوني و بيواندين دزگه و كومالين كردي لوي ولاتي كوماليك هاتا دامازراندن ئەمانجی ڕێکخراوە کەمان پاراستنی ناسنامەی نەتەوەییە لە ڕێگەی چالاکی ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتیەوە ناساندنی خۆمان بە کۆمەڵگای هۆڵەندی و نێزیکبوونەوەی کوردانی تاراوگا بە هەموو دیالێکتەکانیانەوە. دووەم ئامانجی ماڵی کوردی ئینگراسیۆن لە چوارچێوەی ئەو دەوڵەتانەی کە تێیدایە کاری لوبیسازی و نوێنەرایەتیکردنی دۆزی کورد تێکەڵبوون لەگەڵ بیروکراسیەتی دەوڵەتان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان.